Yambona ke eMswati wesithathu nahulumende benda eMagano, mabenda eMagano eMswati baze bamemethela liholidi. Bamemethela liholidi ke nani niyalijabulela. Kude longakujabuleli kuyonatha adzakwe bese uyophumula, uyohlala. Siyathi ke ukuthi kusukela iholidi lamhla ka-22 lebe lila Sobhuza babe waMswati. Libulewe ke leli lababe waMswati laguculwa lentiwa liholidi leMagano, lembathiswa ligama lelithi liholidi leluthango. Kwendiwelani ke? Kuthengwa laba luthango ukuthi liholidi bevakale ba-honored ukuze batawulwa nebantu labafuna tingucuko ngoba inkosi yabathanza ibabekele lilanga lekuthiwa leluthango. Leli langa leli siyalati ukuthi leMagano akunendzaba kusileli bito lalokuthiwa leluthango. Cha, liholidi leli lekunika eMaswati ukuthi akawuphumula ngoba bekanatha eMagano. Asisoli ke futhi kasiphikisi kodwa nje tshwala buniketeni liholidi. Nibuhloniphe naloku khithita kwekulalana labakwendako labakwendako. Singeke sithi bakwenda bonke. Kodwa lokhu khithita kwekulana lesatiko sonke ukuthi immorality is being promoted. Umnikati walelive lohlala ezulwini uyabona singayikhaya ipolitiki sikushuga khothe but lo mnikati uyabona wathi konke lokhu lokwendekako futhi utawuphendvula sikhathi mase sifanele. Leliholidi letshwala ngiyamvela ke naSobhuza ukuthi lilanga lekukhumbula one or two of those positives lebekuthiwa unawo has been scrapped, but ke it's not my thing to talk about. So ke sabona netinto lekuthiwa ti-service delivery, kungaba ngamaloli kungaba yini, ngingeke ngifike lapho. Ngiyathi mina ukuthi ngemanga esikhathini lesinenge, ngemanga in the sense that kuhlala 2 or 3 wema-terms eParliamente le mali lekuthiwa i-RDF ingafiki kule nkundla. Kuthi kungaphela lesi 3 iterm yeParliamente kwese kuyazama kuphekphekpheywa noma kubhedathwa, sekuthengwa i-truck, kuthengwa lokhu, kubekwa lapha kuthiwa niyambona ke inkundla tiyadeliver. Ngeke ngachaza ngathi RDF ubuya kokuclaima imali ye-backlog ukuthi abe balokhu banganikwa le mali yabo 3 million yetinkundla. Sikhumbuzo nje ukhame hulumende ngalokuthi eminyaka lophelile nalomnyaka loya ayiphumanga leleconze kulaMaswati, kodwa lesita Mswati iphuma onke malanga. Mase kuvetwa ke lama-truck ungathi yinvo yalonyaka njengoba nasesiphofaneni umhlonishwa lazwide nje avete ema-quantum lacala ku-applyelwa kusenamhlonishwa Gawuzela aphuma nyalo alethwa ngitinkundla kwashaywa tandla. Ngiyawati ukuthi nganini ngawashiya khona bali iminyaka lengayihamba aphuma nyalo. Maswati sabe lokhu sinifundzisa noma nithatha kancane, sabe lokhu sinifundzisa lokuthi ngemanga babanga lengcondo yenu, babanga nje lobuchopho ukuthi buthi buyasithanza ba-deliver. This is not even a quarter of what you deserve. Live laseSwatini live lokuthi bonke abantu baphile kahle, bonke abantu banjinge kuphela, yonke imali kwanyalo isanaka munye umndeni. Ngithi ke angikuchaze konke lokhu lesikubone kwenteka la ngemuva, ngibekisa kahle, ngibekisa ngama-quantum lakhishwa kumhlonishwa lazwide. Ngithi hambani nibabuto ukuthi akashiyewanga, akacalwanga ngigawuzela yini. Nala wale wabona lapha embolonjeni nje akusiko kwalonyaka. Mawungalanza siwela labe ngi-MP kule term lephelile utakutshela ukuthi kwaqala yena kwenda lokho. Lo sekuvetwa kuthiwa lengcondo ukuthi ingcondo ite uthengeka. Ubokwathi nje ukuthi inkundla yethola 3 million ngeminyaka. Mabathi kwalomnyaka lo mangake ama-truck laphuma ku 3 million. Use your common sense bese uyabona ukuthi la siyadlalwa nje. And bakhipha 3 million inkundla inye bona bathethe malini. Nginowashela lokhu silengcondo yena Maswati akithi ibe very clear lokuthi la le politiki timbi tehlukene. Kulamalanga umhlaba ubhekene ne-trade war, impi etekuthengiselana is so severe, yimbi imatima. Lele seSwatini ke ngiye narrative lempi lekhona. Uhulumende uzama kuvanisha avete Mswati athanze eMaswati kanti Mswati ngumgciladi weMaswati. By nature khona impi lesibhame sibhamini, kube nempi lekuthiwa ke i-trade war nayo lesibona kubo China badosesana ngema-tariffs. Bayathi ukuthi kubhlungu kangakanani. Same ke
sibhekene naleyo angethi kuloko Maswati akithi bengisathi ngicela ukuthi ningayengwa ngiloku lesisuka kiko sengicela kugijima ngibuyele emuva amaswati ngithi lethi ngizabadinenge kukhona into lemcoka njengoba siphuma kumhla ka12 April lesisuka kuye ngindaba mfishane but this is very important ukuthi ngikuvede amaswati akithi kuneliphepha kune screenshot se referendum lengikholwa ukuthi unaso la Ras lengifuna ukuthi nje amaswati ngiwabuyisele emuva ngidabe ngigijima ngiyaphambili le screenshot I think sikhuluma nge-referendum liya 1973 ngidawuchazela amaswati in 3-5 minutes ukuthi kuyini lento leyo bese ngichubekela phambili uthi mawuceda kuba ready ngaleyo ubokwathi ukuthi sengidawudzinga la screen lewona ngicela nje kokucala ukuthi i-referendum ke kuba ngumbuto lothi niyayifuna le constitution noma aniyifuni i-constitution ke yayatiwa ukuthi bantu yayinjengaleya la emangisini basically leyo constitution yayikhona inkosi njengoba nala inkosi ikhona mane inkosi yayingacambukele tinkantolo kuleyo constitution leyo inkosi yayingacambukeli eParliament kuleyo constitution leyo inkosi yayiceremonial kwakuba ngiyo yemicimbi le-ceremonial njengoba la kunjalo njengoba eCanada lo babe lophethe la aphethe naseCanada njengoba nase-Australia lo babe lophethe la aphethe khona yayinjalo le constitution lebitwa ngokuthi i-Westminster Constitution leyakhelwa live laseSwatini ngalo 1964 wayibona Sobhuza le constitution ukuthi imuke amandla ngoba ufuna ukukhomba eParliament ufuna labantu bahlale esandleni sakhe kanti lo mthetho sisekelo uyabakhipha ubende bakhululeke batendele tinto waqala ngalesikelemu sokuthi emaswati akanikwe lithuba lekukhethela ukuthi ayayifuna le constitution lenje noma cha wenda ke sikelemu ngala kulabala batawuthi cha wabeka silwane lesinetimbondvo letinengi like a deer kwathiwa ngibondombondo athi ukuthi asathe emaswati leso silwane wabeka libhubesi lelinguye labalijayele kwathiwa ke bantu balungiswa umcondo kwasetshenzwa ikhulu tshelani bonke abantu ukuthi abathike libhubesi yahamba yayethi khulwini yaya kuphi balithika ke bantu libhubesi kuleso sikhathi wathi ke Sobhuza niyabona ke lamaswati akawafuni lamaphathi ushaya esikelemu wangisita ke masithela wangichazela ukuthi sabashaya ngengqondo may his soul rest in peace angichazela ukuthi they were so brilliant ekukwenteni lokho ngekuthi abafuni sibe namandla 1964 emangisi ke athi kunye kubili kude bantu labalive lonke labangakhonjwa ngumuntu munye akwendeki anywhere in this world bathi uyafuna ufuni sitakunika le constitution babaniki basinika ke i-constitution yasebenza kwabanela ukhetho lokucala khethweni lokucala imbokodo ephathi yaSobhuza yawina tonke tihlalo nakhona siyawuchaza ngalenyelanga ukuthi kwendiwa yini elukhethweni lwesibili lwanga72 iphathi yaboma ke Mazibuko lebeyiholwa phambili ngibabezwane bengifisa ukuthi lamaphathi ngike ngiwabite Maswati akithi ngoba lokhu kwenda ukuthi ni understand ukuthi yayi serious kangakanani lenzaba ukuthi we had serious political organizations labesebenta vele kakhulu hayi ukuthi mhlambe beka chance yini cha beka sebenta vele kakhulu let me see here ngasini Maswati ngizama nje ukusita nini emaphathi labe akhona bekunembandzeni National Convention beyiholwa nguDr Jos Mzingeli Msibi bese kuba neSwaziland Democratic Party hayi leSwadepa lekhona nyalo leyakudzala beyiholwa nguSishayi Sedolo Simon Nxumalo
bekukhona iSwaziland Progressive Party beyiholwa nguJJ Ncube, bekukhona ingwane National Liberatory Congress ya Dr Ambrose, bekune Progressive Association lebe iholwa belungu. Ngidawuthi ngalo 1972 yasayithola hlawule letintsathu ngila ku 1973 ukuthi kwendekani. Yathola hlawule letintsathu iNNLC. Lamajala amathathu labe lapha eParliament ngicabanga ukuthi thine salingisa wona. Mina nabaqede namthandeni kubonakala ungathi lunyawo lwethu belubheka kulamajala amathathu labe afakwe iNNLC kuleso sikhathi. Kuthiwa umlando uthi abeluhlupho abeliphela endlebeni bebangi-21 sebabonke eParliament, bona bathethe 3. So ungabona ke lokuthi imbokotho yayifake 18 bese NNLC afake 3. Kodwa wathi NNLC makashati inhlavu la ngekhathi eParliament wathi Sobhuza hayi awucithwe lo mthetho lo, wenda labantu babe neliphimbo, asiva ukuthi bashisa takhiwo bantu beNNLC neMaswati, asiva ukuthi yini labayenda. Kodwa Sobhuza abona lukhetho lolulandzelwako lwekucala yagcola yena iParliament, lwesibili baba ngi-3 beNNLC, wabona ukuthi kulolulandzelako iNNLC kungenteka ifake 7, 8, 9, 10 ayasuka lamandla ngoba lapho beka inkosi, kodwa umbiko wokuthi kubhekwapi beka uthathe eParliament njoba kwendeka emangisini ukhona Charles, but i-direction ikhishwa iParliament bese yena uyo-endorsa. Nyalo i-direction ikhishwa ngiloya iParliament i-endorse, kanti lamangisini i-direction ikhishwa iParliament inkosi i-endorse. Eswatini vice versa, inkosi lekhipha i-direction iParliament i-endorse. Wabona ke Sobhuza ukuthi ho iyagucuka lento nga-1972. Ningive kahle eMaswati ngitonisida kuloko. Wanela kukuva lokho Sobhuza. Waqala ngalo 1972 walanza lomnye umlungu longummeli, ngiyawunitshela igama lakhe, wasebenza nabo zonke Khumalo lomlungu. Baqala badrafta nangumthetho lokuthiwa ngu-1973 decree. Bawudrafta cishe umnyaka wonke lo mthetho ngoba lo mlando uste was to and fro. Bobani boGeorge Msibi banabo zonke Khumalo baya kuloko lamabhunu abaphinze babuye. Amabhunu ke abasita kubakhela naku lokuthiwa yi-1973 decree. Sobhuza athi ngifuna ukuchitha lo mthetho lo mthetho sisekelo wemaphathi mane akuvumeleki ukuthi kube ne-vacuum. Uma ngikuchitha kufuna kube ne-instrument le ngidawubusa ngayo live. Ningive kahle eMaswati, ngeke uchithe umthetho sisekelo welive bese kuba ne-vacuum. Wayakha ke Sobhuza waze wayicetha lo 1973 decree. Kwase kuthi I think Prime Minister by that time bekunguMakhosini, but Makhosini Mlando ithi bekagula sa bedridden angasasuki ekhaya. So kwaku-actor Dr Zonke as the Deputy Prime Minister, kwakunguye ke lo actor kuba ngu-Prime Minister. Sobhuza wasutshela Makhosini ukuthi lo 1973 sengimcedzile lesishukumiso, wena uke sekumele niye eParliament bakha sikele mngansense niyofaka imotion. Le motion ifike ithi lo mthetho sisekelo lo uyasicabanisa la Parliament, wenda sipho kuhulitisana sale sewuthwala lo mthetho sisekelo siyowulahla enkosini siwende ngalwane ngoba thine simele eMaswati. Sifike sithi akusasebenteki ngalento le ayilahlwe ngwenyama. Wathi ke Sobhuza no Makhosini ngeke lo long acting iphakanyiswe nguye le motion. Hamba wena noma uyagula, hamba eParliament. Wahamba ke Makhosini on instruction of Sobhuza waye eParliament. Wafika eParliament waphakamisa imotion ngase House of Assembly lethi awu eMaswati iParliament bathi yabuka lo mthetho sisekelo vele uyasicabanisa, wenda sihwebhane awusisindvu awusithina kanindzaba ikule authority yalamalungu eParliament. Kwathiwa ke hey hayi yangena imotion kulelo langa ya debate kuthiwa ke kwakhalwa sikelem. Sithini sikelem? Dr Ambrose Zwane labe atiwa lokuthu uyahlupha siteleka. Wathola umbiko ekuseni lothi ngemandla engwenyameni. Wasuka Ambrose wayohlala
kalobamba obithwe ingosi kanti bam eliminate ukuthi makudebatewa abobe angekho kwasala linye lijaha le NNLC lelalikhona ngalelo langa ngitani bukela ke neligama lalokuthi kwakungibani yebo kuthiwa naloke al objectanga because ingcondo yalo yaba nokucabanga ukuthi kuchithwa le constitution nje kwakhiwa lenye document letaba nemaphathi emaswati achubeke ati ende njani atibuse ngayo yathi mayiphasa la ngendasi eassembly umhlolo into lengazange sendeke ngala ngetule senate timbili letindlu ngala ngetulu indlu yangena kanye emotion angithi makutawuchithwa umthetho sisekelo kufuna ukuthi umthetho uphase ngase assembly uphase ngase senate so uphelele ke lapho wangena kanye wathi ayifaka prime minister ngase assembly wabayifaka Polycarp minister ngase senate kuthunywe yona kwathiwa makuthiwa hayi esenate kwathiwa hayi eassembly skelele yathi mayiphela lapho maswati lamahle ngifuna kusilendo leniyati uthi umlando bathi lebe bakhona makhosini akugula wahanjwa ngetinyawo kusuka eParliament kwayiwa kwalobamba kwangagitshelwa timoto makhosini wathunywa ukuthi akathwala umthetho sisekelo kanje enhloko akubide ngekuthi ngikalwane wathi makaqhamuka alapha esibayeni sobhuza abehleda amgadzile emaversion ke mabili bathi labanye bekahledi netikhulu nabo bonke labakhona noma lenye isource isitshela ukuthi kwakunesive lesinenge my intention is not on that kodwa kwaqhamuke emalunga necabinet athwele enhloko lolomunye agula athwele lo 1973 bathi mabaqhamuka bakhanza sobhuza uhleli ngaphandle nelibandla bahlaba inyanza leyo bathi bathwele ngalwane wabuta ke sobhuza ngalwane yini kwathiwa ngalwane iconstitution lesayinikwe ngemangisi isehlulile ngwenyama sitoyicela sitoyedemde ngwenyameni abangenanga sibayeni kwathiwa ngalwana akabulawelwa ngekhathi akangena ekhaya ulahlwa ngaphandle wayidzimuda ke khona wayithatha sobhuza wathi ayithatha wabaphakamisa 1973 wathi njengoba live lingabi nevacuum simbulele ngalwane nangu kumthetho lengidawubusa ngawo lo mthetho ke bese uthi kuthi iParliament ngimi ngidawubusa nabo minister ngidathi khombela abo minister kusuka namuhla emaphathi akavalwe kungaphinzi kube nephathi wathi kusuka namuhla imihlangano letawukhuluma ipolitiki ingaphinzi ibe khona wathi kusuka namuhla nanga Swaziland United yini Swaziland yini SUDF Defense Force Swaziland United Defense Force whatever laba kubita ngakhona kwalontshwa ngalelo langa emasotsha lo SUDF kwathiwa ke lamasotsha asatawuciza ngoba kwakubhekwe ukuthi emaphathi atawunela kuvo lokuthi akuphinzi kukhulunywe ngepolitiki kwakukhululekiwe eSwatini nitibitela umhlangano emakhaya nenda yonke into anele emaphathi kuva kwathiwa emasotsha lanyalo siyakhahlela lo bita umhlangano ngithi ke mina ngininiketa ihistory ukuthi njengoba besigubha 1973 kuthi eMaswati amukwa kanjani lilungelo mina I'm one person I think I've seen lot of positives kusobhuza empilweni yakhe but liqili ngakhuluma ngathi kimi sobhuza uyangifananela naBarnabas ngathi kuyingodi ukuthi umuntu abe nebuchopho lobukhaliphile ibese inhlitiyo yakhe iba on the wrong side of things. I can say Sobhuza was one of the advantaged people of his generation. Plus, ema brains akhe abehlakaniphile. Inhlitiyo yakhe was on the wrong side. Not like Kuto Tonge Tindo was wrong. No, he cannot be compared to Mswati. I think by my standards, Sobhuza was much better. Ngibonga lokuthi nalabanye labaphila itolo bathi you can't compare. Bayabekisa bathi ibhasi yabafathi yayibayinya. Bayabekisa bathi impahla mayitsabukile bekathi ayithungwe nyalo. Bayabekisa ukuthi anyone abekhuluma naye incwadi tibhaliwe wathi makakha what is this thing?
lo kwemcebo waphansi lo sekubukwe ngithemba Dlamini Tibiyo wathi Tibiyo teMaswati wayithatha imali yeTibiyo amhohodze eMaswati waqolisa wayibuyisela emuva ngibeka ama features ukuthi vele you cannot compare Sobhuza with Mswati. Mswati is just an animal in my view. Sobhuza beka ngumuntu anebuntu kodwa alicili. Ya lokho kufuna ngikusho alicili wawaroba eMaswati wawafaka esakeni. This part of him funa Maswati nginifundzise I don't spread hatred but ngitibuta ukuthi leni umuntu avale abantu lilungelo labo lokuthi bathi khulumele silapha nje akukakhiwa ngumswati lo uku-inheritile kuyise mane yena wasuveta lobulwane bekugcina lewise bekete bona. I have grounds to believe ukuthi babo wakhe really somehow was a human being, was some kind of thinking of the people. Hayi naku lesinako nyalo lokuthatha kwaleto Tibiyo lesiyeva ukuthi tabasite eMaswati kadzeni nyalo Tibiyo de bantu abenkosi athesiwe eMaswati lots and lots Sobhuza wakha kwaba kubili wakubeka lokuba kwebantu abakhe wasubeka Tibiyo wathi de Maswati. Everything changed. Kunencwadi lenginayo la Dr. Sishaya utshela abantu abenkosi publicly balontsha lenye ivenue uthi bantu abenkosi ke le venue le yeTibiyo Tibiyo akusito tebukhosi akusito te benefit yabantu abenkosi is on record Sishaya. Bantu abenkosi ba accepta lena kwe public asingeni namuhla kusheza bona njalo ngeminyaka sive basivanishisa nje bathatha 10 mabathatha 10 bathi hayi sibhadala scholarship nalo 10 bangani babo so sebayinjinja lento. I'm trying to make some comparisons of some sort. Ngiyadlula ke benginichazela ukuthi lo 1973 sangena esakeni kanjani kungabo ke Maswati athi angeke akukhohle ukuthi inkululeko yawo iyawuphuma lapha ku 1973